Biyag di tao. Virgie, apay ngagluluwa ka? Malagip ko lang namin tinapalabas. Tinapasama ka dagiti dadangkal ta. Friend, Kaslang kupit ti barukong ko. Tunggal malagip ko tinapagtang ninanang ko. agpada ta friend. Agpada ta iti marikrik na. Agradwara ko ni iti kolehiyo, Ivy. Nagsayaat kat kuman na si Bibiyag pa iti inak. Tapno maimatangan na ti panagradwara ko. Babaan ti ado at tulong mo, Ivy. Agyaman na, friend. Asino pa'y kumatag tinulong no saan adata, friend. Agpadatan nga ulila. Iso adata nga rutirumbag ag tinulong. Kan agbinadang itirigat kan ginawa. Best wishes, Virgie, my friend. Ay na. Thank you, Ivy, my friend. Oh, adi ti diplomat. Sikat ti pangisagot ak iti daytoy. Thank you, my friend. Patpatgan ka unay agayim ko. Patpatgan ka mat, Ivy. Agyaman akmanan. Jak tumao mga agyamyaman kan ka. Tano saan aga po iti ado a sakripisyom. Saan ko ang magtang ti kastoy. Saan ak ang makaadal. Adun ti utang ko anaimbag anakam kan ka, friend. Di mat nagsaritaan tan di maipapan iti dayta. No makasapul kan iti trabahom, siyak mati sumublat nga agiskwela. When Ivy. Iso adi kagyamyaman, ta siyak tumot ti pagadalam. Talaga akas ta ti aramida, friend. Alakat good luck ka data adwa, my friend. Okay, agawid ta nga rodan. Agur-ura yung ti landlady ta iti boarding house ta. Nagluto ka no iti pagsasangwan tayo. O sige nga rod, friend. Pagyamanan mi met dagiti ado a bentisyon nga ipapaay mo kada kami, Apo. Daytoy nga rod ti dawat kan kararag mi. Babaan tinaga ni Apo Jesucristo nga Apo kan manupot mi. Amen. Malamangan tayon babalasang. Pasensyaan yun ti basit alinutok. Anya abasit, nagaduntupay na Ana Flavia. Basit la dayta. Dayta na ti regalo kan ka naggraduar, Virgie. Agyaman ak na Ana Flavia. Nakaananos ka unay kada kanya itigayim ko. Amok akailiw yun ti maadaan iti ina. Iso ano adda parikot yu babalasang. Di kay agbain nga umasidag kada kami iti asawak. Ana Flavia. Oops, awan ti agsangit. Sango ti grasya tayan tayo. Ay, hunay kayo lakit din nga ubing. Malalala, mga tayo kit din. Agragsak kayo kit di. Maudin ton ni tatayo. Ta sigurado amarabyan manen asumangpot da itay. Napan manen si mukmon iti arak di ta kaaruba. Virgie, nakalpas ka ti panagadal mo. Aklunan nakmat nga taytan. Janos. Awan mo't nga tanti pambar mo. Janos. Ada pa'y responsibilidad ko iti biyang. Anya? Jegayim ko tinang paadal kanya. Isu nga itata nakaturpos akon. Tulungak matigayim ko. Tapno makaturpos mat akas kanya. Saan ta pa'y nga gasawa? No bilang lang. Agayan ayat talang. Tano nakasagana kanto, napaikasar kanya. Isunton ti panagsimpata. Ha? Saan ka apilitan? No di mo pa'y kaya ti makikalay sa kanya. Iso please. Aklunan na kuman. Janos. I love you, Virgie. Janos. I love you, kunak. Sige man langan. I love you too, Janos. Agyamanak. Promise, di kan to paldaangan. Si kan lang ti babae nga ayatak. Friend, nakapasa ang iti board exam. Wow! Ay na, talaga
Pangalang unay ti Diyos ka data, friend. Wan, friend, agsapulak adagos iti pagtrabahwak. Tano addan trabaho, ag-eskwela kamatan. Kumusta ti panagadal mo, Ivy? Mayat mat, friend. Iso na lang takas la maikawaak. Maikawaak nga giskwela manan. Kunak no siyak ti kabakitan kada kami nga agkakaadalan. Ngam saan mo't kayam. At dapay bakbakit ngam siyak. Kasta aya, awan mat ngamin binakitan kanlin na kayan iti eskwela, friend. Basta interesado ka lakit di nga agadal, makaturpos kan tulat na. Hello, Janos. Hello, Virgiani. Agkita tayo ito madismiss ka iti trabaho. Mabalin? Ha? Sige. Agyaman na ka. Sige, awagan ka ito manon nintong madamdama. Bye. Bye. Kastigayam tirik na ti maadan iti nobyo. Naragsak nga addalaok na apanagdanag. Naragsak, takas kini Janos tinagbalin a nobyo. Ay, madanagan akmat. Tamang ano. Nulukwan naktulaan. Ay, nagtagal. Kan padak a professional ni Janos. Saan amaliklikan nga adu dagiti agusto kan kuana. Sapay la kumata din to alilawan tinubyok. Siyak to kumalaang ti ayatan na aginggat ingana. No kasta. Saan pa nga mo di gayem mo? Ti maipapan ka data? Saan pa'y? Tamabainak amang ipod no. Okay nga eh. Sa anak kasagana, Janos. Mabainak. Iba inak? Kasta ka di, Virgie? Ni, saan? Adda ngamin saritaan mi. Asakam to lang makinobyo no agpada kami nga da trabaho na. Anya? Virgie, nagpintas ka talaga. Kaya amo ka na singpet ka. Agyaman na. Uray si ka. Amok anasingpet ka, Janos. Dakkel ti panagtalag ko ken ka. Amok adinak to paldaangan. Amok adinak to pagsangitan. Kandinak to isukat iti sabali. Promise. Sikan to lang ti ayatag. Aging gatong palbiag ko. Amang ano makakita kanto iti napimpintas ngam siya. Ket panawan nakton. Saan to ang mapasamak ti kasta? Diyak maaramid day ta. Agbayad kan iti tuition fee, IB. At iti pagbayad mo. Ha? No kasta, nagsweldo kan, friend? Wen, iso nga agbayad kan iti tuition mo. Agyamanak. Ngam, sobra da ito'y Alan, idulin mo. Tanaimbag lang adda ka utam no ma-short ka iti allowance mo. Ay, agyamanak, Virgie. No idilig mo itititid ko kan ka iti nga allowance mo. Adayo adakdakkel tititid mo ita kanya. Siyempre, dakdakkel ti sweldok ita. Ngam ti sweldong idi ka sales lady. Agyamanak, friend, Talaga anaayat ti apo ka data. Tauray kastila ang ti trabaho kidi. Na isakripisyok matlat ti panagadal mo. Isa nakagraduar ka iti kolehiyo. Wen tanalaing kamot ngamin nga agdiskarte idi. Agasong da ita. Dandan ni sursurom amin iding am-amom. Tapno isponsoran dala ang ti panagadal ko. Wen dakkel atulong dagi jay, friend. Wen, kat day ti pagbilibak unay kan ka, friend. Nalaing ka nga agdiskarte. Sikat tinang ipamuspusan iti amin. Iso nga ita, subadakmet nga rod dagiti adu a sakripisyum. Tapno makalpas ka lang iti panagadal mo. Thank you latan, friend. Kasar nga rodo na pare. Anyat kukum ngay. Mapmapanan kitawon. Adayo pa'y amang pasamak ti kasta, pare. Anya, ni, apay ngay. Nobya mo hindi nabayagan nga inararam mo. Saan? Uwan, pare. Ang awan pa'y ti saritaan mi akasta.
Mabayag pa ang mapasamak na ita, pare Jane. Madlaw ang majinobyam, pare Janos. Na minsan la nakita, ngam nadlaw ko ang natal na babae. Nasingpot siguro dahi niya. Wen pare, talaga na singkot ni Virgie. Na babae. Kwarta man, bakit? Pangarabatam iti kwarta kato. Ay, bakit mo? Damag, napailang. At nagkatanga ka. Arak manan. Saan? Sigamit. Kita nakainom akon. Pangaramatam nga rod iti kwarta. Basta, dahil magaso. Awan, nagbayad ak ngamin iti city services. Kan kabaybayad ko iti buwisto'y balay. Aniya, naipos manan. Apoy, naipusin tayo abang. Manumutlat maalalak nga abang dito'y balay ngay. Kat duamot la akwarto ti papaabangan ta dito'y balay. Mas dawak ngamin kan ka. At damot permit nga agpapabang. Di mo pa ilay pangato ti abang. Tagi dua babaya border ta iti may sa partaw. Kaasida nga rod. Ang mumat nga ulilan ademang dagijay nga agayam. Kaya, may salamat na dyan may sa. Ni Berde. Dakilag ti sweldo na. Regular pa yan. Iti pagi-sursuruan na. Sana yan. Ngam iso ti mang papaadal ijay gayam na. Simublat mat nga agiskwela ni Ivy. Agiskwela pa ilang amin. Bakbakitanag. Apay aya apakibiangam ita kato. Kasano diyang pakibiyangan. Kung nagbasit mo labang na dito'y balay. Awa na. Malugi ta. Ipangatong ti abang ta. Awan da ita asi-asi. Isudakit di at imasyan ka data. Tagpada ta ngawan trabaho na. Kato. Amom, friend. Nakaragragsakak na si katikadwak. Mapukaw ko amin nun basta sana si ka, friend. Uray siyak, Ivy. Patpatgan ka unay agayam. Kaslakab sa atin ti pangibilbilangan kan ka. Kasta agmet, friend. Adon dagiti nagdaldalanan ta. Doon niya ti masapul ti maysa, ipaay ti maysa. Sapay ko mataging gatong palbiag ti kastya pa nagtintinulong ta, friend. Wen, Ivy. Day tamat ti kanayon nga ikarkararag ko iti apo. Ivy, adda ipudnok kan ka. Ha? Anya day ta, friend? Friend, sorry. Ngamdiak kayat dagilimad kan ka. Iso nga ibaga akong tagpaiso. Kat sabay ko mata maawatan nak iti daytoy. Sorry. Ngam inaklon kong tinabayagan nga agdatdaton kanyak, Ivy. Ha? Sorry, friend. Agdatulagan ta. Asata lang makinobyo no agpadatan nga da trabaho na. Diyak na kauray. Ivy, kagura na ka di. Sorry, ha? Apay ko makagura ka. Ha? Agpaiso? Saan nakakagura, friend? Saan? Apay kumaguraan ka, katawan mo't dakas nga aramidam. Nahustuan ka ni iti edad. Saan kan nga ubing tapno paritakit din ang makirelasyon? Ngam adda saritaan ta, friend. Syaktiin mo na anang dadaol iti dayta atulagan ta. Ay, okay lang dayta, friend. Karbangan tayo amin ti agayat kan paayat. Isa maawatak dayta. Basta na niya ti pakaragsakam, suportaran ka. Iso na lang ta. Ay, may ikaw ako na, friend. Adda nobyom. Ang mga no napatpatugton dyan nobyom ngam siya kagayam mo. Dait na ti saan to ang mapasamak, friend. Mapukaw kunti amin. Basta saan asi kaagayim ko. Patpatgan ka unay, friend. Patpatgan ka, Matt.
Friend, O ato yung tibayad ko iti abang mi itaabulan, Nana Flavia. Agyaman nak, Virgie. Ne, sobra mat na ito'y. Una na, nayuna kong ti abang mi, taadamot yung trabaho. Nababaunay ti abang mi asing singirin nyo, Nana. Sa anak mat ngagpanpanayon balasang ko. Ay na, no anyaman ti mangmangagyukin ni tatayo akato. Diyo ikaskaso balasang ko. Amuyo matan ti ugali na. Sumanao no kasjay ang makainom. Paspasensyaan nyo lakuman. Pudno mat nga mi, Nana. Nagbasi ti singsingirin nyo nga abang mi. Kinapudno na, mababain kami ti gayam ko. Ngamin, adon ti na itultulong nyo kada kami. Ken, oray ti kadwami nga agab-abang. Madlaw nga agim-imon kada kami. Taapay kano anagdakkel ti singsingirin nyo nga abang da. Idinto tada kami kat basit laang. Ay na, talaga mat adakdakkel ti abang da. Tanalawlawa nga amang ti kwarto nga ab-abangan da. Idulin mo kitin, balasang ko. Alaan yun, Nana. Basit matlatin na yun ko. Kwartayo mat. Ha? Sigurado ka? Wan, Nana. Ala ka, tagyamanak nga rod. Naimbag mat, tana regular kagaya man iti pagadala na pangisursuruhang balasang ko. Wan, Nana. Unay dayta na panagpagwapong pare. Itay ka pa'y laas sumanagaysay. Amom, makadlawakan ka. Anya manin. Sika talaga. Manipod at din nobyam. Kanayon ang tipagwapong. Uy, inspirado ka niya. Agtal na ka man. Rugyan nak manin ha. Intaman langin. Bisin mo la dayta. Us. Mapantang arudan. anyaman din na ngayatam itinobyom, friend. Umuna, nasingpat kan na anos. May katwa, man nakaawat. Kan may katlo, syempre, pogi. Talaga lang, ha? Nabayag ka din na nakadkadwa mo ano nakuyukuyog mo dahil siya lalaki? Wan, agad-adalak pa'y laang idi. Napingatan nga agar-aram kanya. Katno apay anak ko nakaman nakaawat, naanas anaguray. Sigurado ka anasingpat dahil siya'y? Amangan mo't no italaang. Tado ti kakasta lalaki itan, friend. Ti amom nasingpat. Ngam singpat kita blagayam. Ngam inton na aladan ti kay kayat da. Amangan no agbaliw dan. Saan mat siguro, friend? Madlaw mat anasingpat ni Janus. Kat inyam amuna kan kadagiti dadakkel na. Saan pa'y? Kan uray no ibaga na dayta, manjak pa'y mat Ha? Sa anak pa'y anak kasagana, friend. Pare, na-research kon iti FB tinubyam. Talaga kayang anapintas si ka. Oh, Kat, nag-friend request ka kuman ha? Mabayinak sa? Pagbainam ko ma. Kit agbalinton ako maring dayjay. Nya, Siyempre, ay kumpare ta. Pare, tinawag ta. Iso ang mare. Walang tumutin ni tinobya ka. ayaw mo na niya. Janus, awan ka di tikabsat na balasang. Sika talaga. Igaraw mo man ang tikinasutil mo. Ang mga nuad da kain-ingas na kabsat no. Awan, agmay-may salang ni Virgie. Jay kayim na ha. Agam jak pa mat nakit-kita ti kanayon ng istoryahan kanya kagayim na. Gayom, may mayap no kabsat na. Ta sigurado anapintas mat na. Awan nga rot kabsat na. Ngayon bayan, tajay to gayim na tiyaman mo kan ka. Napintas nga tamat akas kan ko ano. Jak mo ha. Ang mamuam to pare. Jak pa nga min nakit-kita iti personal. Papanantahan? Agpasya tayo di balay. Anya? Allah, saan? Sa anak pa'y aredihan. Di kagdanag. Awan na giti dadakkel ko ita iji balay. Nagbakasyon da iji probinsya. Ha?
Ipashare kay di balay. Tapno makitam ti balay mi. Sika, kaputad dalugan mo. Tila pangip-ipanam kanya ako na. Kaya't ka lang nga ipashare di balay. Mabiit talang. Dito iti balay mi, Virgie. Dito'y gaya. Naimbag kayo pa'y tadabalayo. Ngamda kami nga'y. Agab-abang kami lang. Basit lang ti balay mi. Sana balin tinapatag at dapag na edan nyo. Asaan kayo nga agab-abang? Un matgit niya. Nanginangag pa iso ti abang itan dito'y syudad. Ado nga minan dagiti umagnad dito'y. Nang runa, dagiti estudyante. Coffee? Tea? Or juice? Anyat kahit mo? Orean niya. Sa anak napili iti mainom. Arak? Kahit mo? Anya? Sika Sa anak nga inom iti arak kanya. Joke lang. Agam no kahit mo? Ada mo red wine. Saan? Okay nga Rod. Mabit lang Tagtimplak iti inuman ta juice. Agawid ako nan. Madamdaman to nan. Itulod ka ton. I love you, Virgie. Janos, inarakop nakmatan. Sorry, Han. Ngamdya akong magawidan tirik na ka. Janos. Ay, etan ka, Virgie. Saan, Janos? Sorry. Ngamdyak kaya't amailawan ta. Sapay kumata saan aday tati pangguraam kanya, Janos. Okay. Ladingitak. Ngam nagpailuyo sak idirek na ka. Flavia, nakita nakita. Anya man ang tinakita malaklakayan. At dapat nakakutsay anang itulod ni Virgie aburderta. Kat anya kumaita. Umampang samot tanda di aburderta. At dapat kundi tulod kuanan kat nakakutsipay. Agtal na ka. Enton kuan mangagda ka. Nubyo na nga tanday jay. Asawain dan samot ni Virgie. Kenbak nang nga tadya mga asawa. Ay, baro pa'y nga tanday jay. Amangan no dama asawa na. Amangan no kabit lang mo ni Virgie. Ay, nakado ka manan ako nakato. Day takot nga min, ti paglaingam. No da makitam, tila pagturturungan ti panunot mo. Advance unay nga min, ti panunot mo kat. Sapay pasig a negatibo dagiti ibagpagam. Kahit pasul ayat agdamag. Agdamdamag aklang mo. Ay saan ka nga agdamdamag? Agpugpugto ka. Ikikam iti dakas akay papanan dagiti amin a makitam. Nang rona no may papan ka dagiti babbalasang aborderta. Kauri si kamag, nagsasaw ka, kaslawan, ti pakababalawam. Apay na saya at ayamit teraramidag. No may papanan ka dagiti a babae, agpudot kan. Espesyal nga min dagiti a babae kinkakay. Saan mo akap kapin? Ano dagiti? Ipakat mo manan ti kinaman naging bubukod mo, Kato. Kakaasyak dagiti a babbalasang. Tamaasyanak iti kasasaad da. Awan ti kabagyan da ditoy. Kasla di mo amo ti pakasaritaan ti biyag damon. Rumorak. Papadamanan. Nakagpagay. Di ka manan agbartag, Kato, Ipindi Ay, unay lakit din na itang asawak. No kaano alimbakay, isumot ti panagbalin na nga Saan mo't asigod akas tiyay? Ay, sakit ti ulo. Hello, Virgie. Hello, Ivy, friend. Ayan mon, Rabin, di ka kadi payagawid. Ay, sorry. Jakmot na i-text nga agpaisun. Ada kayam dito internet shop. Ada research ko dito Kas ka ayan? Sige, anyang oras nga gawid ka. Rabin to siguro, friend. Past 9 siguro. Mabisinan ka ditan, friend. Saan? Nagmerienda akitay. Okay nga Rod. Rumor kami taki ni Janos. Makilugan ka doon nga agawin. Apag iso amalpas kan tumatan. Okay. Ag-text sakto nga ron manalpasa kon. Oh, atoy, Han. Ni, apay da ito Nangitik out akong para itigayam mo. Agyaman na ka. Kasi mo tigayam mo. Anya, mapantan?
Janos, na-text ko matan tigayam ko. Dagasan ta iti internet shop nga ayan na. Ay, agyaman nak. Na-save ti pagtaksik nga agawid. Ivy, friend. Aywan, iso ni Janos. Han, ni Ivy. Tipat-pat ka ko na yagayam ko. Hi. Hello, bayaw. Bayaw? Wana, takas lakabsat ko ni Virgie. Iso bayaw ko nakon kan ka. Anyan. Narabak gayam to'y gayam mo, Han. Ay na, iruwam mo ti bagim dito'y gayam ko. Tatalaga akastana. Good morning, pare. Oh, kastamat, pare. Ayun gayam, pare. Sapsapulin na kanibus ito'y. At dan sa ibaganakan ka. Kasta? Mapankanton iti opisina na. Uwan, pare. Apag-iso. Ado, ti papirma ka ni boss ita. Ayun, pare. Nakitak di inyapload mo. Asino di may sa akadwayo a babae? Ni Ivy. Tigayim tinubyak da jay, pare. Ha? Iso ka di day jay ti bagbagam a best friend ni Virgie? Uwan. Kinapod na. Idilakal man ana amok iti personal ni Ivy. Nagpintas maggayam, pare. Ang padadaan na pintas itinubyan. Pare, mabaling. Ti? Ti agpapansin, igay-gayam tinubyan. Yung amunak man mat. Loko. Timing mo ta. Saan kami pa'y unay a-close? Bayan. Tano makasiningad ko. Isunton ti panangyam amokan ka. Tano ita. Ay sos, mabayan na pa'y mo ta. Isa timing. Friend, bilibak mo tititipom iti may sa lalaki Oh, apay ka di manan, Ivy. Mabalinan. Ti? Ni Janos mabalinan aparakan ka, friend. Pasadon. Anya? Pogi lang arudan. Matchupay. Madlaw nga agjijim ni Janos. Sexy body nga minkat. Wan, mamindwa ka no amapan ijay gym ni Janos. Kan siyempre, gid-gid tanan nan iti diet. Isumot lagayam Ay, isumot la saan nga agsidaunay iti karne. Natang titinira na. One friend, talaga a vegetarian ni Janos. Mayat nga ron. Manmano ti lalaki akas na, friend. Day tangarag tinadlaw ko kini Janos, Ivy. Disiplinado iti bagina. Mapili laang dagiti ipapaunag na. Health conscious nga ron. Ano kasta? Imbagamon, friend. Nukasta. Puno nga dan nobyo, jagayo mo, Ivy. Wala na. Ay napasensya kan balasan ko. Tila pakibibiyang akbatan. Ang concern naklaang ngamin kada kayo. Tasaan kayo nasabsabali kanyak. Taga ano nga, iday di anobyo na balasan ko. Pada nakadimot lang, agisursuro tinobyo na. Saan na? Pribado akumpanya tayan na. Sa bagay, nahustuan mo tan iti edad. Agpada kayo ang nahustuan iti tawan. Agad-adal ka pa'y laang magbalasan ko. Wan nga rod na. Masapul ang makaturpo sa kiti panagadal ko. Ipasdak mo kit di agadal. Tuladong di gayong mo. Asala na kinobyon, idinakalpasan iti panagadal na. Kun, nakastrakan iti trabaho na. Wan na. Day tangarot ti pagbilibak iti gayem ko. Takinapudno na. Nabayag ang nagaram day di alalaki kan kwa na. Agad-adal pa'y la idi na. Ita lang nga inaklon na. Wan na. Naanos mat nga ron day di alalaki balasan ko. Wan nga ron. Barang di nang tulukwan ti gayem ko Amom, da kayo iti gayem mo ti mapampanunot ko no daduma. Apay na. Kasanon tungatan no makiasawa kayon ton nga agpadpada. Kapilitan nga agsina kayon ton. Ay, sapay ko maata din tumapasamak day tanana.
Ngam posible ang mapasamak ti kasta, Ivy. Malaksid no bakbakat kayo abalasang ijay gayom mo. Nana, Siyempre, no makiasawa kanton, yawid na kan ti mga asawa kan ka. Kastamot kin ni Virgie. jak amo ti sungbat ko iti dayta, Nana. Basta ti amo, saan kami nga agsina iti gayam ko? Hello, Han. Oh, hello, honey. Umayak dita ita. At ginatang ko apang rabyan tayo. Saan ka nga gluto? Han? O sige, sikat di makaam mo. Han. Oh, apay? Anya nga oras nga umay ka? Ita na. Honey, favor, please. Oh, ate pagatang mo? Awan. Dagasam la kuman ni Ivy iti pagadalan da. Dismissal na ngamin ita nga orasan. Kasta ya. Sige, awagan mo rudhan. Ibagam taurayan na kiti pagadalan da. Okay, Han. Agyaman ha. Urayak ka no dito ni Janos, kung natigayam ko. Umika na, Ivy. Ay, Deji kaya man. Wen Janos! Naibagan ni Virgia kastoy nga oras ti dismissal mo. Wen, ala, nakababainan. Sinukunak pa yan. Wen, tamapanak mo't lang amin iji boarding house yo. At ginatang ko apang rabyan tayo. Nagitik out ang iti restaurant. Agsasango tayo nga ag-dinner. Ha? Ne, apa yan, Janos? Agloko mo tilugan ko na, Ivy. Ha? Adagahan auto shop dita. Ay, naibaglakid din. Ta dito iti nakadadailan to ilugan ko. Pasensya ka na, Ivy, Mabit lang. Mapanak bit dita talyer. Mangkita no adda maayabak amang repair iti lugan ko. Ay na, pasensya ka na, Ivy. Napasubo ka na nagnag na. Nairanamot na nagpalya ti lugan. Bad trip pa dya lugan. Okay lang. Anya nga rod. Amangan no kayat nanti masukatan. Kumangarot, hanggang mawan pa yung budget. Dito yung tipagurayan tayo ti taxi. Okay, Janos. Ay! Tibag ko! Tiyawanan ba'y naman nipdot? Unahin na, dito! Hoy! Janos! Ganad ka! Ato yung tibag mo, Ivy. No, kasta. Nakamatam da jaman nipdot. Kapag isungat na nakita ka, pulis. Iso nagpatulong ang kadakwada. Ay na, makapadanag, mat. Di mo la kuman ka ng kamat, itay. Nakabutbutang. Amang ano si kapay ti may sagmak. Agroan bagi dyan at tao. No dita ikan ida iti pagnakmanda. Kanayunan dan. Iso arumbang lang tinaramit ko. Ay, Pare, papanan nyo. Ay. Kaya magmag na kayo. Nasayata nakita na ka, Jade. Ay, magdadahil nga tilugan ko. Tas na yan. Ano, lumugan kayo. Naitulog kayo. Papanan nyo kayo. Ay, ije man boarding house da, Ivy, Jade. Sige. Umay kayo nga ro dun. Virgiani, ada kadwa mi asin mangpat. Katrabahwak ni Jade. Hello, Virgie. Hello. Agyaman na tenlugan mo dagito'y duwa. Awan niya mo na. Napintas gayam talaga tinobya ti gayam ko. Ha? Kastamat tantoy gayam mo ani Ivy. Agpada kayo pintas. Thank you. Ala, agsasango tayo namang rabi. Sanganin bro. Agawid akmantan. Tadang pa'y aramidak iya balay. Agyaman aklangan. Hello, Ivy. Ayan mon. Maluman, friend. friend, awan paglugan ang agawid. Mabalin ka di adagasanak manan ni Janos. Idagasnak di ta boarding house ta. O sige, mabiit lang ang tawagak tinobyo. Rabiin, awan pa'y lang ang dagiti doa. Ay, makapadanag mat dagiti adwa. Ano muna kadyak makontak dagiti cellphone da. Amangan kit din no nakasalaw damanan iti managdakdakas.
Ay, sapay lang kumatasaan ako. Adda nagsardang alugan iti batong. Isuda siguro dagita. Ivy, apay anaragyan ka. Ayan ni Janos. Kwa, ay, nagtaksi ako na nagawid. Nadadaol man ng tilugan na. Anya? Nagbati ni Jano si Auto Shop. Bambantayan na tilugan na matartarimaan, friend. Ha? Ay naimbag man, taad dapay lang open a shop iti kasto nga oras. Kwa, 24 hours samot na siya shop. Sige, tagsukatak biit, friend. Ituloy mo di maturog. Kinapudno na sa anak pa'y ang naturog. Inururay ka. Kasta ka di. Ay, pasensya kan, friend, Ay, naturog ako malatan, Ay, kasano ang makaturog ak nagdandanag akmat, Ivy. Di kay makontak ni Janos. Ay, sorry, friend. Na-empty battery ngamin ti cellphone ko. Kat ni Janos, talaga ka di anak ka off ti cellphone na. Tsaka mo, ngam kasla na ibaga na empty battery matlaang. Kasta ka di. Ala, maturog tan, friend. Sige, ang mangan ka pa'y Ay, sanan, nabsugak. Nagmerienda ak ngamin itay di pagadalan. Hello, Janos. Hello, Virgiani. Adaw ti minus Sabado. Kadwak dagi ti katrabahuan. I-treat na kami ti aking kukay ti kumpanya. Sumur ka? Ay, kwa. Adamot na ira na a seminar ko iti day tangal daw, honey. Kasta ka di? Pasensya ka nga niya. Okay nga rod. Maawata. Amok ang maawatan na, honey. Wen. Sige nga rod. Taituloy ko kay Tararaminet. Bye! Bye, honey. Di kasano itan, pare. No saan asumurot ni Virgie. Sigurado nga rod asaan mat ang makasurot ni Ivy iti outing. Mabalin, pare. Anyat kaya't masawan. Di, awisan ni Ivy. Awan mo't klase ni Ivy iti Sabado. Mabainak sa, pare. Bayan, siyak ti mangibaga. Awisak para kan ka. Sige man nga rod, pare. Barang ijay ton, ti pangaklunan na kanya. No aklunin nak ni Ivy. Aglo atak, pare. Anya? Wen, pare. Agpadan anapintas dagiti nobya tano ka. Alala, di ka pa lamang namnama. Tanasak-sakit ti mapaay, pare. Laglagi pa. Agar-aram ka pa ilagan ko, na. Nubilang tawang gasat mo kan ko, na. Masapol nga klunam dayta. Bagbagam tuman dagijay dua babaya burder mo bakay. Apay manen ayala kay. Paritan man idangag pastra kiti lalaki dito compound ta. Kat, apay aya. Anya ko matipakibiangan ta iti dayta. Kat agbaybayad damat iti abang da. Sa nga ili da nga road, di dakat pastra kanan. Iparit mo nga raud. Idi damaw, nagululi makaalaan. Pinalabas ka ti kanayon nga sa sarongkar di nobyo ni Berje ditaw. Ngumita, ay, dua damat tayo. Pati ni Ivy. Adamot tumboy, akaayan ayatnan. Agar-aram pa'y laday jaykin ni Ivy. Saan nakanupay ang nobyo, kunana? Imposible Kananya kumati pakibiangam kadakwada aya. Kan maysa, adamat nakamdan. Amudan tinasaya at kan saan. Patyak asaan ang mailaw ang dagiti border ta. Di ka kadimadan akan lakay. Sana dahi tati pampanunutak. Di uray man kaagsikog da balasang, awang pakibiyang ang kadakwada. Basta diyak kaya, dito iti pagaramidan da iti kalukwan, tamalas ti kasta. Malasin da kato'y balayan. Ahaw, diyak mo ipalubos Ijirwar, ti pagampangan da, sana ditawi. Unay mati kasta sa umon lakay. Nakasingsingpet da Virgin Ivy. Kasta ka ti bagbagamon. Kaya agpay sumot ti bagbagag. Ay basta ibagam tutimbaga. Nusanda nga agtungpal iti kayat ka. Nasaysaya at pumanaw dalangay. At ito'y ba'y, Jade? Agsyat ka?
Thank you, bro. Ano ba mainan? Oh, Nabarta ka ni Jade Janos. Di mo ikan iti inuman na. kabailan na dayta. Saan ka di, Jade? Kabailan pa eh? Talaga mo. Kabala. Sige. Bukbukan pa yung tibaso, pre. Ala, uri lang kidaman iti nakaro abartat na. Kabailan na dayta. Ang jingle. Kuyugan kan, tani. Di mo kabailan ti magnasiksik ka. Kabala, pre. Ops! Oo, anyan ay. Natumpakan. Nakaturo ka na dagos. Wait nga ron. Ipaidak pa lang dito at idog at ugaw dito cottage. Talaga ka di asan tayo pa yung agawid? Saan? Nabartag ti driver. Masapa tayo kanon no bigat nga agbiyahe. Anya? Umiyan tayo dito resort. Alag pa ti cellphone ni Jade. Tama nga numaragrag na. Hello, Ivy. Ayan yun, friend. Friend, saan kami ang makaawid? Masapa kami kano intun bigat na nabartat ti driver. Nakaturugan. Anya. Kat, pagturugan yung arudan. At nakatid siya pagturugan mi dito'y friend. Ah? Kasta ka di? Kat, ni Janos. Okay mo't ni Janos? Ibagam ta saan unay nga aginom, ha? Well, friend. O sige nga Rodan, friend. Agan-anad kayo dita, ha? Bye. Ay na, si makit man ti si ikat ko, ang naglaba. Ay na, ay nagrigat ka ti bumakutan ay Ane, ten sabat lugan ti nobyo ni Virgin ay dyan nagsartang iti batog. Ne, iso nga pa iso. Tay nobyo ni Virgin ay chay. Apay ngay may. Katrimwar matan ni Virgin anapan nagtrabaho. Hindi na nga taam mo anapan nagtrabaho ni Virgin. Ay, sabagay, adamat kit din ni Ivy ang madanon na dita. Agsangsangit ka, Ivy. Aping agsangsangit ka, nakaarakop ka niya, friend. Awan, friend. Malagip mo man yung tinapanabasan niya. Friend. Ala, maturog ka kitin. Rabiin. Maturog tan, Ivy. Di ka agsangsangit. Tama iluyo sa na. Hello, bro! Ikasukunan ni Ivy. Taintay mga nitirwar. Anyo? Sa dutak ko marumorita, bro. Anya? Ay sus, di ka agsadot-sadot. No kaya't magunod ti ayat ni Ivy. Di nakmat lang amin aklunan, pre. Kit aganos ka. Di ka maupupay. Di ka maupuma, pare. At daki di nga ipakitam ti kinaanos mo nga agaran. Tapno aklunan na ka. Dagasenta, tasyak ti makamukan ka. Tulungan ka ni Ivy. Sige nga, Rod, bro. Pasensya ka na. Kadagito'y laang matkit di abulan abisi, Well, di ka madalagan, Virgie. Maawatak mat ka. Oh, Kat. Kumusta ang dagita do, Dahito eh. Nakaragragsak na nga ko'y kuyog. Umapalak nga ron. Ngayon, okay lang. Janos. Sige adapay papanan mi. Bye. Bye, honey. Ay, mababain ako ni itinopyo. Tunggal awisan nak arumon. Mairanamat nga daramida. Ngam sa nabali. Itala ang abulan daytoy. Inton sumaruno, masangok ton. Apag isuntumatan ang makaturpos ni Ivy, iti panagagal na. Makaturog ako. Ha? Indumog ng Janos. Talaga ka di akasta ni Jade tunggal mabartak. Maturog adagosan. Wen, nalaka matamtaman ni Jane. Saan nakas kanya? At adumot nga amang ti ininom ng amsik. Saan mo't Ay, mabit lang Bayad akong tibil tayo. Tarumwar tayong dito club. Best wishes, Ivy.
my friend. Thank you, Virgie, my friend. Congratulations, Ivy. Thank you, Jade. Congratulations, Ivy. Agyaman nak Janos. Ala, selebraran tayo ti panagturpos mo. It-ulyokin ha? Siyak ti taya ita. Agyaman nak manin Janos ha. Nakasaysaya at kayo amin kanyak. Agyaman nak iti ado a sakripisyo yo. Oh, rugyan tayo nga rodon ti mangan ha? Okay. Excuse me. Ivy! Ni, anyat mapaspasamak iti gayam ko. Ang mga no din na magustuhan ti taraon. Tinasayat, surutan Virgie. Inka alalayan. Ivy, mabalin ka di. Ibagam ti pagsangsangitan. Itay ka pa'y aso manangin. Ngam di mo matibaga ti parikot mo. Rabiin, paturog tanton. Ngam di ka pa'y lagsao. Please, di na kumangot pagtanagan. Virgie, friend. Pagkawanan na ko ma. Dagkal ti basol ko kan ka. Ha? Anyat kaya't masawan? Masiku ka. Anya? Sino ti amat isikog mo? Kat lakyan matyagar aram kan ka. Agsao ka, Ivy. Sino ti amat isikog mo kunak? Ni Janos, friend. Anya? Pagkawanan ko ma. Nailaw anak. Nagbasulakan ka, friend. Virgie! Virgie, pakawanan ako ma. Naglakatagkid daw iti pamakawan. Ngam narigat ti basta mamakawan latang Janos. Nang runa no tinagtalkam at tao ti mang traitor kan ka. Apay ang naaramid mo ti kastay kanyak. No naumakan kanyak. Apay at tipay mismo agayim ko tinangisukatam kanyak, Janos. Apay! Aklunak, nagbasulak. Ngam sapay lang matamawatan nak. Nagsapulak iti nangibaw ingak iti riknak. Kabayatan ti kaawan mo iti danak. Saan nga umdas na itaarason, Janos? No talaga ngay ayatan na. Naawatan na. Nauray sang paminsan lang ti panagkuyog ta. Inayat ka iti gusto. Ngamyak pulos ni namnama kabailan naggaya maliputan. Pakawanan nak. Ang awan intensyon ko amang pasakit kan ka. Diyak yung gagara tinapasama. Diyak kaya tinaramid ko. Imposible! Masikugan ni Ivy. Ngam kasta pa'y laki rason mo. Kalukwan day ta. Agsasango tayo kada Ivy. Kat agpili ka kada kami. No asino ti ikanlaisam. Itata nakasangon kada ta ni Ivy. Agpili ka, Janos. No asino ti ayatan. Ti ikalaysam kada kami kin Ivy. Agsao ka. Asino kada kami kin ni Ivy. Siya kwan no iso. Sorry, Ivy. Ngam pilyak ni Virgie. Taiso ti ayayatak. Sikat ti pilyak, Virgie. Okay. Tulagan tangarudan ti kalaysata, Janos. Ni Virgie ti nubya. Ngam ni Ivy ti masika. Nukasta. Pinagrigpon na idanwa. Ay, ha, nasikap mo day di lalaki. Nukasta. Agasem day tangay. Ngam, ha, gungunada. Tagaratigit da nga may. Ala huston, kas kaman latukak anadan umanen, makarengreng kamanen alaklakayan, tila ibagbagam. Naitib ko lang aruden jay tao, kas tapay tibagam.
Agtal na ka, tama nga numangda ka. Agpaisumot ah. Day tangamit ka tibagbagak iday. Nakakotsilaan. Ngam kaslada agraramana na kinubyaw. Ay, hoy! Ay, bastos day dya bakbakitan. Kasarsaritak pailaan. Ngam pinanawan na kitin. Umakara kiti pag naundan, Virgie. Mag-asawa kan iti mabiit. Agdan na kayuntun ka ni Janos. Saan ka pumanaw? Agtalinaad ka lang dito'y. Apay, masakitan ka iti aramida. Tipan nakikalaysak ken ni Janos. Kwa, Makitam ti buong ati amin ita, Ivy. Siguro, nang namnama ka asi katipilyan ni Janos. Tamasikog ka. Ngam saan? Siyak pailaang ti pinili. Mangipanagnak at ibagim laang ti kinayat na kan ka. Iso adi mo rubeng nga ayatan ti kaskan ko na. Tama na nga lilaw tumatlang. O anya, ay ayatam ka di pailaang ni Janos. Pagtatak ko ng pailaang. saanan, Virgie? Naupayakan kuanan. Rumbeng lang maupay ka. Maag kalauna yan kan ayat. No pagtatak ko ng pailaang tikas kan ko na. Awan ang painday siya alalaki. Umadanin ti kasariyo kan ni Janos. Wan, intun umay alawasan. Kat agsagana ka, taagtanto pa pananta. Ha? Sa dino, Virgie? Janus! Agyaman naktada ka, Jade. Kunaklan o di mon patganti awis ko. Wah, jak kumakayat ti dumaray iti kasaryo. Taklunag, aging gaitang, nasakit pa'y latinakam ko iti inaramid mo. Ngam pilitag timang pakawan kan ka, bro. Pasensya ka na. Nailaw anak lang amin. Sorry talaga. Di tapay la panunutan ti may paman iti daytang. Awan ka di pa'y ni Virgie. Anyat orasan, aldawan na. Awan pa yung rod. Itay pa yung orayan mi. Anyan. Awaga mo na ati cellphone na. Naka-off mo ti cellphone na pare. Diyak makontak. Anya? Tinasaya ka. Pasukon mo lang iti boarding house na. Sige. Siyak lang ang timang sukon itinobyak, pare. Papananta, Virgie. Agbakasyon tayo di probinsya danana Flavia. Anya? Ngam kasariwitan ka ni Janos. Agkasarlaong nga is. Ha? Kasjay tirumbang iti manangan lilaw. Saan ang mapagtalkan? Ken narukop iti babae. No kasta? Saan apod no ang makikalay sa kakankuana? Iti anya aga po. Kita man tinaramid na. Pinagrigpon na ta. Sa kalpasan anasikugan na ka. Ngam siyak ti pinili na. Nga imbes kumaasi ka. Tamasikog kakat nga rudan. Sa kalpasan na. Di pa'y nakisarita apulos kan ka. Di man la nagkidaw mat iti pamakawan kan ka. Pudno dayta, Virgie. Manipod iti naudya pa nagsasango tayo. Di na kun kinasarita apulos. Nga uray iti text wano awag la kuma. Day tangarot ka. No kasta? Napakawan na ko na, friend. Anya pingay. Kaslakabsat kan ko nakmanan. Sikat ad-ad na apilyak. Ngam tiyay manangan lilaw alalaki. Agyaman na, friend. Ni Janos ti umawawag. Hello? Hello, Virgie. Imbabay nak. Apa yung kastoy tinaramid mo? Mangilaw-lawan ka? Laging itak, Janos. Ngem kayat ko lang nga iparik na ti saam nga imparik ng kada kami itigayam ko. Sorry. Ngem saan kan nga ay ayatan. Anya, di kag sawi tikas ta. Tamabalin ka nga idarong itikas dyan nga inaramid mo. Sige
Padasam, Janos. Amangan no kayat mo mati maidarom. Ha? Ha? Pagparangan mi aginon dawayam tigayim ko. Laglagi pam. Adan ebidensya, Janos. Masikugan ni Ivy. Iso adi ka agsig sigurado. Anya. Sige, tadapay aramidak. Bye. Ala, agtudon. Dagiti sa lapay mi kini Virgie matudwanan. Anay ko. Tipatong ko. Ay na. Naigalis kan balasan ko. Ay sus. Umay ka. Tulungan ka ato doktor. Anay ko. Diyak mga takder naman. Nagsakit tipatong ko. Ay sus. Mabiit lang nga ron ta mga yabak iti kadwak amang bagat kan ka. Itaray da ka lang ni di ospital tani. Masikog ka. Napukaw ti sikog mo, friend. Kasi pati anak ko. Juan, rumbang laakasyam ti anak mo. Tawan basol na. Nga oray pinagtalikodan ti ama na. Virgie. Ala, awatin ta tinagbanagan ti anak mo, Ivy. Anya ngay, saan mo mat ngay gagara? Panunutom latan analapit. Saan aparakan ka ti ubi? Agyaman ako, nay, friend. Itilikodan tinaramid ko. Ada kalatamang baybayabay kanyak. Di nagbaybayan. Mabaling ka di mat nga ramidag ti kasta. Saan to, Apolos? Talaga nagsayaan ka unay agayam. Agyaman ak matitipan ang pakawan mo iti nagbasulak. No sa balilaang nalabit, linaksit ako nagayam. Asino ako maasaan ang mamakawan? No maminsan, talaga narigat ti mamakawan. Nga manya ngay, ket tao tayo laang mat ang makaaramid iti basol. No ti Diyos tupay kat mamakawan, datayon tulakit din. One friend, kat iti amin a panagbitot, adalat ta adal a mapidot, kat agserbi nga adal kanyak day tiyan na pagtang iti biyag ko. Wana Efi, kat manipod ita, lipatan tan tinapasamak iti kalapas, kat mga baruanan tamanan. Agpapiksa ka adagos, friend. Taasi kaswam ti panag-refume para iti board exam. One friend, promise, ikagumaak ti maadan adagos iti trabaho. Kat agyaman akmanan, patpatgan ka unay agayam. Patpatgan ka man, Ivy. Biyag titaw. Mabalin ka di kagsarita ta, Charles. Anya ka diti pagsaritaan ta. May papanitan niya. Apay akanayon ka mata na maladaw nga awid. Saan ka matasigod na kasta Ada ka di problema? Awan ti problema. Nagawis lang dagiti barkadak. Dakas ka din na makijami nga. Sigurado ka kadi iti dayta. Kitwen. Apay, ada pa nagduwa-duwang kanya? Agdamdamag aklaan, Charles. Madlaw ko nga minadakkan tinagbaliwam. Tilamad-madlaw mo. Sige, ina ko niti kwarto. Kayat kon, tagina na. Kumusta kayon kini Charles? Kinatungtong mo ka din? Wen, mama. Kat, anyagay ti ko nana. Jack indiritso nga atap ko nga da babae na mama. Di naman ko lang no da problema. Kaputa ka na yun amaladaw nga gawin. Kat, anyagay ti ko nana. Awan ka no nga ti problema, mama. Alagan mat ngamin nga aminan na nga da babae na. Anya ti rumbang nga ramidak, mama. Tinasayaat. Surutan iti papapanan na. Charles, kaano ka di asinaam ti live-in partner mo? Saan mo nasamot to nakabaulan nga isina? Hindi ka kumaganat, love.
Tagtay tayo mingak lang. Diyan karod mo, no kasano arugyak nga ibagang agsina kami. Diyan karod mo, no anya ti adda iti panuno ti asawak. Amangan no agdarong no maamuan na nga adda babae. Ay, matuktukan akong nga agururay iti panangisinam iti asawam. Basit pa panaganos. Basta ikarima sinaam Wen, kunak lang aruden. Mamati ka kumakanyat, lab. Promise, sinaak ni Nelly. Marabihan ka kadimanan nga agawid inton malam. Pasensya kan, wen. Nagawis na kiti barkadak, iso amarabianak manen. Damag-damagat, Charles. Anya dayta? Ay, ayatan nakpay ka di. Ne, anya mo na klase ti damag dayta? Payasan mo sumbatan. Amok, kan marik na kasana kun nga ay ayatan. Ada ka din kasukat ko di tapuso. Awan. Anya dayta, damdamag maya. Sige, agyaman ak iti sungbat mo. Pudno gayam ti atap ko nga insukat na kon, Charles. Naglakalaang ti panangisukat mo kanyak. Anyat araramidem ditoy. Sinunod ka. Gaputa amok nga dan kasukat ko. Ngamti mo la kayat nga klonan kanyak. Ket, anya ti kayat mo mapasama kita. Agdarom ka? Anya nga agdarom? Anya ti maramidan na no saan mo nakayat? Ten may saan kayo nagkasar? Isongawan karbangan ng agdarom. Hoy, Nelly! Rumbag lang nga awata mon, asaan na kan ngay ayatan ti asawam. Saan mo nga ikamat ti bagim kan kwa na? Kitaon mo't kami ti tsura, may ti tsura. Ha? Mas dawak, no niya ti kinayat kan ni Charles? Nanailaw anak lang kan kwa na, lab. Ngam si kati ay ayatag itan. Gaputa data ti agbagay. Wen, pudno. Da kayo ti agbagay. Gaputa agpada kayo iti ugali. Da kayo ti rumbang nga agkadway dya impyerno. Saan ka pagtatakunan, Charles? Napanagnaga akon, mama. Pudno nga da babae ni Charles. Iso ang kanayon amala daw nga agawin. Anya ti planom ita, iha. Pumanawak, mama. Aga brodak. Itikas na. Nalaklakak ang makalipat. Anya, bye-bye amlatan ti asawam ken ti babae na itikas dyan nga inaramid da. Umadaywak laang. Dayta ti wagas. Tapno makalipat ak. Oh, adakan ka nga ron dayta anak. Kan agan anad ka kumakanayon. Ni Apo Diyos ti mang tarabay kan ka. Ada, tapno ala ko namin nabadbadok. Nasayat man to pumanaw kan. Total, adamot ten na pintas anang isukatam kanya. Pasensya ka na. Ang mawanan ti maramida. Kaputa saan ako na naragsak iti demnam. Saan ka madanagan? Ta saan ka akamatan? No saan ako nakayat? Saan ka maten akayat? Nasayat mat. Tapno saan ako naparigatan. Alangaran, irubwat ko, nagitibadbado. Naimbag mata, ta pinalubusan na kati asawa, love. Awan ang ti maramidan na amo nang aminin adyak kay ayatan. Kasano nga ruhan, dito'y kan apartment ko nga agnae. Siyempre, sa di no kumapay nga iti pag naadak. Ay na, siya kung ti kararagsakan na babae ita. Gaputa ka bukbukodan ka, Charles. Awanan kay nagaw ko kan ka. Oh, naimbag man ta nakaawag ka, Nelly, anak. Kumusta ka matandita? Nasayatan ti kasasad ko dito'y mama. Nalipata ko ti panangluko kanyak ti asawak. Nasayat mat nga rod no kasta anak ko. Kayat kung ti agnaad dito'y mama. Katno'y palubos ti apo. Kayat yung kading halaan kayo mat dito'y. Ha? Ay, nagsayatan no kasta iha. Awan Kayat ko ti umay di tapagilian gayan mo. No kasta nga rod, aguray tayo iti umno a panawan. Patsak adumtang tumatlaang day tagundaway.
Talaga gayam nga kagumaan nga inagaw ni Charles iti asawa na, girl. Naamumat no kasano ti panagayat ko ken ni Charles. Ay, mas dawakan ka. Nagpintas ka. Adda na talaga na trabaho. Apay ani Charles pailangay nga addaanan iti asawa ti pinilim. Live-in partner na laang dayjay. Saan na ngayong kasal? Ay, nauray pay. Agdandanadan. Kasar lang ti kurang kadakwada. Nagayat ka mo ta? Saan ka di? Ay na, di mo man yakar ti saritaan kanya. Da kayo ka ni Charles ti topic. Namnamaak asika ti makaawat kanyak, takaruba kakit nga rod, kan best friend ka, ngam saan mat kayam. Ay na, gaputadakis nga rutin naramit mo. Mamati ka iti karma? Ay, sana ka mamati iti dayta. Okay, baka muka. Napadasak namin ng dayta. Isu abalagang ka, girl. Gayem ka. Isu adyak kaya't amay sagmak ka. Nagsinad ang arudan iti asawa na. Iso mabalin ka di. Kidawag ti moral support mo para iti relasyon mi ni Charles. Baka muka. Total, di ka matpabagbagaan. Agawid ak iti probinsya minton bigat, love. Ada si kaswat. Papayabantak namin da papa kandag iti kakapsat ko. Apay ka no, lang. Ada ka no pagtutungtungan mi nga kakapsat. Kat masapul ka no nga da kami amin. Kaano nga rati sangpat mo? Diyak pa'y maibagalab. Ngam numalpas adagos ti kunada pagsasaritaan mi. Agsubliak matla adagos. Okay, agad ka nga rat. Hello, love? Kumusta, love? Saan kayo pa diyan nalpasan ang tutungtong? Nalpasan, love. Iso nga gawid ak itaditan. Okay nga, love. Mailiw akong kang ka. Anya? May salarabi nga awanak, kailiw na ko na dagos. Siyempre man, among ka diyan may sa oras lang na di ka makita. Kailiw ka. Bulaan na kumanan. Agpay suti bagbaga. Kailiw ko, di kinapintas mo. Alang arudan, tagrubata kun. Urayan na kun, love. Ay, Charles! Napuyang tinaypadamag iti TV. Anya dyan, Dennis? Ano na disgrasya, Bas? Kat may sa tinaga ni Mike anang ko anakalugan iti Bas. Intareda ka ng hospital. Anya? Anya pa ilang taranamidan. Sa dinong ospital tinangitarenda ka ni Miles. Sumurot ka kanya. Mapantay yung hospital ngayon bagada anang niya panandakin ko, ana. Ay na, grabe tinapasamang inigayam ko, Charles. Nagado at dahit itimuging kan ropa na. Kasla saan mo tan mailasin nga iso ni Miles. Awan pa ilapot na. Nagkasang mo tan dahil napasama ka ni Miles. Ala, urayan ta na makaputi gayam ko. Nagkutitiramay ni Miles. Nakariing San Dennis. Ay, wala pa iso Ay, aday ta, agmulagat ta. Anya ka di tinapasama kanyak. Apay anak utin pero abagik. Nadisgrasya tiba sa nagluganan niyo, Miles. Tiropak. Apay ano ut. Di mo igamanti ado ada itirupan. Anya din sura kitan. Nadadahil ka din tiropak. Saan kumaday tati panunutem? Tinapatag, nakalasat ka. Anya pwede Serbina nagkalasatak. Nunanadak matan. Manipod na gawid ta dito apartment ko. Saanan ang nagpakpakita ni Charles kanyak. Sana na pud na ti panagayat na ken ka. Gaputakas tanti rupan. Saan mo na nagaw-awid? Asino mat namin ti mangayat kanyak no kastuyak matan. No napud no ti panagayat na, urayan nga pa iti tsuram. Ayatan nakalata. Nakabirok siguro ni tinapimpintas nga misyak.
Dahito yan ti karmak, Dennis. Saan na day tati panunutan? Tinapatag ita. Amo mo, ano asino dagiti mangipatpatagkan ka. Kas kanya, ada akla taagayam mo, di ka pinanpanawan. Agyaman naglaunay gayam. Agyaman na gaputi pa na nga sa sikasong kanyak. Ay na, awan nyaman na gayam. Kasta, ti panangipatag ko kang ka. Kamaudyanan na, mama. Nakaumay kayo matlangan dito'y abroad. Dito'y tayon nga agnaad. Ay na, maragsa kanak-anak. Nagpintas gayam, dito'y ayan mo. Nagdakkel mat gayam to'y balaya paggigyanam. Adamat nga ta mabalin ko, asarkan dito'y at trabaho. Adamat siguro, mama. Ngam saan kayo nga agtrabaho? Agyan kayo langan dito'y balay. Nang ro nakit masikuga kon. Anya? Ne, apay, nakiasawa ka kadimanan? When, mama, saan ko ngayon magbaga kada kayo, ta surprise ko. Foreigner tinakiasawaak. Kat nakasingsing pat. Iso ti akin balay iti daytoy. Iso siguro akas di tinapasamak iti relasyon mi ka ni Charles. Tani dyan, tinay karya para kanyak. Maragsa kanak para kan kanak ko. Oray kas jay ti inararamid ni Charles kan ka. At alat na pintas agasat nga agur-uray kan ka dito'y abroad. Ay na, adan tugaya man apukok. Nagsakit, Dennis. Nakitag tipos ni Charles. Adan sa balya ka dandan nana. Ala, saan ko man ngagsakit tinaka mo, girl? Dumteng tulad tamit ti karmana, ah? Mariknak itan tinarik na idi ni Nelly. Idi inagaw ko gankwana ni Charles. Inoy-uyaw ko pa'y idi. Gamita, siya kunti kas titilangan na ita. Ag-move on kan. Tinapateng, saan mo anapukaw ti trabaho? Adan tulad ta dumteng alalaki, ang mga yat kan ka itinapod no. Nga oray kas ta ti itsuran. Awanan day ti panunod ko. Aklo na kun nga awanan mga yat kanya, gapoy ti kas ti alangak. Dahito yun ti karmak nga ikarok tong palbiyag ko, Dennis. Basta agkid daw kalatan, iti pamakawan ti Diyos. Patsik, nga agbalin tumit lang ang naragsak ti biyag mo. Uwan, Dennis. Aramatak lang ang tintad ti Diyos sa may kadwa biyag ko nga agserbikan ko na. Mabit lang. Naimbag nga oras mo, Miles. Ha? Sino ka? Di na ka din mabigbig. Siya ni Charles. Ha? Ala, apay akas tamad ng titsuram. Ay, tinasayat. Sumra ka man, pay. Di taon nagtipagsaritaan ta. Anyat napasamakan ka. Apay akas ta dirupam. Nauram ka di, wanuan niya. Ti babaya kinadanak. Adan gayam sigud akadandan na. Ket idinamuan na nga adan sa bali akadandan na ti babae. Tinaimingan nak. Sinambuagan nak iti makauuram iti rupak. Iso nagbalidan na kastoy. Anya? Natilimot kiti. Ang imsaan na may sugli ti langak. Nagpakita kan ka. Takayat ko tagkid daw iti pamakawan. Gapot a pinanawan ka iti kasta tinapasamak kan ka. Pinanawan na kakadimot ng ti kadandan nam ita? Oo, anak. Gapot a kastoyin ti tsurak. Kanay katakpayan iti trabaho. Ay, awan kanya kung tinaramid mo. Napakawan kan.
Kat timakunak, ni Nelly ti pagkitawam iti pamakawan. Awanan kontak ko ka ni Nelly. Ang damag kong addadan iti inana jabrod. Ket addan asawa ken anak na ijay. Kasta ka di. Ay, imbag pa'y nga ron ni Nelly Sigurado naragsak ti biyag na itan. Saan nakas kadataan ng pasakit idikan kwa na. Uwan nga rod. Ang pangasim. Awatan nakmanan tagdan nata, Miles. Mangrugit ako mamanan. Ay, lading itak, Charles. Nasaysaya at no agkanya-kanyatan. Dita ko man pakibiyangan titunggal may sa kadata. Ingkarik kami itibagik adya kon makirelasyon pa'y. Gan kang runaan ti amin. Ingkarik itibagik adya kon makisinubyan pa'y kan ka, Charles. Balot! Balot! Ada nagsarda nga logan iti abay ko. Lakwa adagos iti balot. Balot! Inam man na balot, Manong. Nelly? Ha? Amunak? Sino ka? Siyak ni Charles, Nelly. Amo ka din akong mailasin. Gapo iti kasto yung itsura ti Rupak. Ha? Ala, sika ka din nagpaiso day ta, Charles. Apay, ano tarupam? Atid duga sa laysayan, Nelly. Ha? Aywan gayam, iso ni Jan. Asawak. Kan dagiti talungan anak mi. Honey, iso ni Charles. Hello? Hi, sir. Naimbag ka pa'y, Nelly. Napintasan ti biyag mo. Makapapal ka. Maragsak nakparakan ka. Agyaman ak, Charles. Pakawanan na ko, ma. Gapoy ti panang pasakit ko kan ka, edi. Awanan day jay. Nabayagan na nalipatak day ta. Isong awan problema. Alam, balkuta mong ti balot agat gatangag. Takanin minto ni Jabalay. Sige, antoy na. Sinobrak iti maysa, Nelly. Ala, thank you nga rod ato'y matibayad ko. Kukwa mong ti sukli. Ala, nagalo ti sukli na dahito eh. It's okay. Kukwa mo, Charles. Sige, patuloyin min. Come on, honey. Let's go. Napandan. Anyan. Aya-ayak man ang tibagik. Gapo iti makikita kita akinaragsak ni Nelly. Nakapapal ni Nelly. Ti babae a pinasakitan. Gapo iti panang loko. Kan panang isukat ko kan ko na iti. Ti babae a pinang namnamak iti awan. Sayang ni Nelly. Nakasingsing pa na babae. Nga pinaluspusak. Diyos ko, pakawanan na kuma. Nalakati mang pasakit, iti padataw, ngam narigat hagapit, iti bunga ti dakes nga aramid. Alang kagayam, di tan tinagpatinggaan, ti sabali manan napakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, ti tao. Musical scoring, Eddie Palacio. Insurat ni Kabsat Angelo. Isagsagot kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you and God bless. Biyag, ti tao. Anak, sa di naman ang ti papanam, kat kasangsangpot mo laeng. Apay ay alapdan dak apo manaw, mama. Adamat ni manang Catherine a paborito yung anak. Iso asanda ko nakasapulan dito yung balay. Ay na, amom ka di no kasano ti panagdandanag ko. No kastangawan ka dito'y balay. Kalok
kwan matday tang ibagbagayo, mama. Tiko na yung kitding, makaangas kayo iti husto no awanak dito'y balay. Apay aya akasta ka anak ko. Awan ka kampik iti daytoy abalay, mama. Kang runaan ni papa. Ni manang Catherine laang ti makitkita na. Iso laang ti nasingpat para kan kuana. Ay, kasanumat ngamin. Naglaing ka mang sungsungbat iti amam. Idinto ni manang mo kat saan nangararamidan ti kasta. Apay manaw ka man ni Gibalayo. Gaputa kay kayat ko no si katika duha krani. Amumot akaguro da ka, nukas siya pumanaw ka iti rabi. Ngumapay ang aramidan pa lang. Nasayat man kan santi aramidan. Tagidaksan da papakan ni mama. Atap mo lang, dayta. Kuyugan nakman kit di. Sa di namanan. Sa dino pa'y kuma? Aginom ma. Gusto ko man ti inom. Agawit kalangan. Nasaysayat pa eh. Okay. No saan nakakaduan? Siyak laang timapan. Kasano no dadakas sa mapasamakan ka? Konsensyam daytan Anya ko mga itiserbim a boyfriend no saan nakakaduan. No saan ka lang ay ayatan. Nabayagan, asininaan ka. Apay, agbabawi ka na nangaram kanya? Saan mat? Ngayon, idaw-dawat ko aka na yun. Asapay lang kumatagbaliw kan. Ay ayatan ka unayan. Kayat nga dadakas sa mapasamakan ka. No akpay sa dagita nga ibagbagam. Kadwa anak nga rod iti amin akayat ko apapanan. Nabartakan agawid tan. Diyak pa'y kayat ti agawin. Kayat ko pa'y ti agsala. Agpanat nga da eskwela na itong bigat. Isa nga please. Agawid tan Okay. Maudin asyat kan maudin na panagsalatan. Umay kan, tumakder kan ta agsalatan. Tama. Saan mo nakabalan ti tumakder? Umikinta si bayang katagawid tan. Itulog kay Gibalayo. Agyan mo na kiti pa nangitulog mo iti anak ko, iyo. Awanan nyaman na, sir. Pasensya kayon, tagpilit ngamin nga uminom. No saan ko matakaduan? Ang mga no dadakas sa mapasamakan ko na. Pagyaman nagtamaan anusam ti anak ni iho. Ay ayatak unay ni Ann, sir. Isungar aramidak ti amin para kan ko na. Sabay lang kuma, tadi ka maumuma iti anak mi ha. Kanayon ko may karkararag. Asapay lang ko matagbalbaliwan ni Ann, sir. Ay, uray ka sa nung ti panang bagbagakan ko anak at awan dengdeng ken na iho. Isu at tulungan na kumamang bagbagay ti anak mi. Sige, sir. Aramidak ti amin nakabalak. Tapno mapagbaliw ko ni Ann. Inak nga ro dun, sir, tarabiin. Ang mga numadandanagan ni Papa Kanyak. Agan anad kay ti panagmanehom iho. Ulitek man at yagyaman. Gapo manan iti dayjay a babae. Narabian ka manan na simbangpet. Pasensya kayon, mama. Diyak ngamin kayat nga dadakas sa mapasama ka ni Ann. Diyak mabali na baybayan latan. Anya launay tinakit kita mi ti dayjay a babae. Malaksid nga awan lang arudan turong ti biag na. Bartek pay. Patsak nga baliw tumot lang ni Ann. Kanayon ko ngay karkararag ti panagbaliw na, mama. Nagadudi ta a babae. Apay adayjay pay nga anti kinayat mo. An, bumangon ka ditan maladaw ka ni ti first subject mo. Nasakit ti ulo. Saan nakasumrag? Anya? Ay na, amangan mo saan ka na makapasan o kanayon ka akasta. Kad, anya ko maita, ha? Kaungat da kan tumanan adag iti dadakkel ta. Saan mo pa'y akaya? Tapno sika akanayon tinabanglo kadakwada? Apay ay akasta ka. Agbalbaliw ka man, An. Pumanaw ka man dito'y kwarto. Di nakdisturbuan. Sige nga, Rod. Ni mama ti ibaon ko nga umay diti kwartom. Alaban niyo usan ka tapno may kati hangover mo. Masapul asumrak kay ti pagkadalan, anak ko. Masaduta ka sumrak, mama. Iso please, saan da ko manapilitan?
Apay ka di adadadaulam ti biyag mo, anak. Saan ko adadadaulan ti biyag ko, mama? Bumangon ka nga rodan. Tas sumunod ka ni di pagkadalan. Sige, bumangon na. Ngam awagan yun ni Rani, tao may naksukunan. Agyaman nakiti pa ng sukon mo kanyak ijabalay, honey. Kinunak namin kinkasaan kan nga ginom. Anyang ita, marigatan ka magkayang agring iti agsapa. Sorry, honey. Di nak ko man sermona. Kanayon dak lang aruda na sermonan da papakin mama. Pati ka di pa isika. Aggidantan nga agawid inton malam. Itulod ka ijibalayo. Saan ka na mapanaginom? Nalawag. Okay, honey. Sige man laangan. Amangan no makaungat kan kanya. Wadi po dita, di mo mapalinti rumwara mapanaginom. Apay kumasan, papa. Aramidek ti kayat kong aramidan. Mani po dita, saan ka na maka-withdraw iti ATM? Allowance lang yan, titid ko. Numapan ka iti pagadalan. Anya? Talagamat ngawan patid ko kada kayo, anya, papa? Saan na nasaya ti aramidam? Anya ti kayat yung aramidag, papa? Ipasnak mo ti agadal, ken isardan mo ti aginom. Apay nga minapilitan da kapagadalan kat saan asumrak iti ulok ti adal. Katanya nga ron ti aramidam, no saan ka nga agadal? Agbulakbol, kasanon ti masakbayan. Papa, apay nga minapagdanagan yu ti masakbayak. Ni Rani ti makamo kanyak, papa. Iso ti pakiasawaak. Kat saan nak to abaybayan, kaputay ayatan nak. Saan mo nga busuan ti kinasayaat ni Rani kan ka? Saan nagaputan na singpet ket aramidam amin na kayat mo? Saan to ang mauma ni Rani kanyak, papa? Saan akas kada kayo, anauma kayon kanyak? Apay, An, ada ka di masapul mo. Ada ko makidawak mana. Anya dayta. Ikanak man iti kwarta. Ni, apay asyak ti pagdawatam. Saanak nga ron ama kayruar iti kwarta iti ATM. Anya? Apay adi mo ibagakan ni Papa. Ibagak to inton sumangpad. Kasapulak ita iti kwarta. Iso nga ikanak kuman. Ay, saan ka ko mga ikan? Ngam ammo ka kaguran ak tumanan. No jak mapatgan ti kayat mo. Sa dino tayan ni Ann. Rimwar mat, Papa. Anya? Ay, awa na talaga ti dengdeng genday jaya babae. Sa dino nga ta tinangalan na iti kwarta kat impaklos kumutin ti ATM card ngay gem na. Ha? Impaklos yu gayam? Isumot la ako na naasaan na makawithdraw. Jakmat ngamin amo nga impaklos yu. Di mawat iti kwarta kanyak, Papa. Inikak tadyak kayat nga agsakit tinakam na kanyak. Anya? Ay, saan mo ito nga ikan? Saan nga agnakam no kanayon nga degem na kwarta? Ay, okay, Papa. Sorry no inikak. Jak tunulitan. Lakay, nasayaat nga tati inaramid mo. Di pa nang i-close mo iti ATM card nga igam ni Ann. Kay talangan ti amok apamuspusan tapno agbalit ti anak na. Sana bali? Siyak mo tinainagan iti dayjay. Saan nga ta nakarkaro adadaulan na tibiyag na lakay? Ibagaan namanan anilaang Catherine tinapatag kadata. Isardeng mo man ti panangisakasakit mo iti anak mo. Iso akarkaro at umanggan ti ulo na, takanayon mo ngay saksakit. Saan ko ngay saksakit? Madanagan naklaeng. Ang mga nakarkaro nga agrebelde. Saan na basta makapanaw dito'y balay no awan namnamaan na kwarta na. Dayta nga rudket. Ang mga nakarkaro ang makapanunot iti madi. Imposible. Adi na iremedyo tapno maadaan iti kwarta. Nakarkaro ang mabaybayan na ti panagadal na. No minsan sikat ipabasulat no apay akas jay ti ugali ti anak ta. Apay man na siyak. Nga po tayo ni-spoiled mo. Awan maramidak Armando. Nukas jay ti ugali ti anak ta. Amangan no makabil ko na dyan itong sumangpet no mapunwa na. Ay dayta ti saan mo nga raramidan Armando. Siyaklatan ti makisaw iti anak ta. Intun sumangpet.
sayang ti kwartak pagbayad ko iti bill ko. Tinasaya at awagak ni Rani. Taiso ti umay agbayad iti bill ko. Hello? Honey, umay ka kuma dito pag-ininumak. Nabarta ka pon. Apay man na narimor ka? Please, honey. Nasakit tinakam ko. Impact close ni papa ti ATM card nga igam ko. Ita, awan pagbayad ko iti bill ko. Isumaumay ka kuma, please. Maudin dati pa nang sukon ko kun ka iti inumanan. San ka ngagbaliw no kunayon latan nga addamang suksukon kun ka? Tunggal mabartek ka, agpasukon ka. Basta umay ka, honey. Unayan ka nga urayan. Saan ka kung mga agbaybayag? Bye! Imawag manankan ka? Ibarte ka, nobyam? Nagpasukon manankan ka? Maudin dati pa nang sukon ko kun kwa na mama. Isuday tatin bagak. Rumpang lang nga ikam ti pagpatenggaan ti amin, Rani. Saan amabalin akas talatan ti aramidan na kan ka? Agpanunot ka kumabat, iho. Pasensya kay kumakanyak, mama. Agayatak unay kanyan. Kat jak ka ba na mapukaw ko? Ay, siyak ti baas asyan kan ka, iho. Imbis nga ginanakan tanabanog ka, ngam saan ba't? Tamapan ka pala ang agsukon iti babaya na bartak. Sana bali, mama. Talaga maudin dati pa nang sukon ko kunian. Hello? Hello, ma'am. Da kayo ka di, ina ni Rani. Ay, siyak nga rude, sir. Apay ka di? Umay kayo dito hospital itamat lang. Na-disgrasya tayo na kaya. Anya? Sige, sir. Umayak ka dagos. Itamat laang. Hello, amiga. Apay ngay mawag ka. Mapanmusukon ang ti anak mo iti bar. Awanan ti anak ko amang sukon kuma iti anak mo ang nagtangkan ti ulo na. Anya ti kayat mo sawan, amiga. Natayan ti anak ko. Anya, apay, anyat napasama, amiga. Nabangga ti lugan na. Saan ko marimor ti anak ko? No sana nagpasukon ti anak mo? Pasol ti anak mo, sinapasama kiti anak ko. Anya ka nang dahil napasama. Makipagrik na, amiga. Makonsensya. Awat maramida. Ni Rani tinawagak amang sukon kanyak. Sana na kayo. Sa dino dayan ni Rani. Gapo iti kinasukil mo. Napukaw mo iti biyag mo ni Rani. Anya ka diti sasawan niya, Papa. Nabangga tilugan na iti umay nakakumasukunan. Ket natayan ti kaayan-ayat mo. Anya, sana po na dayta, Papa. Didak man ramakan iti kasta. Imawag ti inana. At daday di ospital, ket natay kanon ni Rani. Sana po na dayta. Kaya't ko makita ni Rani, Papa. Mapanak iti ospital itamad lang. Kaya't ko makita ti kaayan-ayat ko. Di ka pa'y lamap-mapan ijay. Di kagpakita ijay. Tadi mula amuno kasano ti panaglading iti pamilya nagapukan ka. Ang mga nuan niya pa'y ti maaramid dakil ka. Awan karbangam amang kita iti bangkay ti anak ko. Pumanaw ka ditoy. Gaputa si ka ti makagapuno apay anatay ti anak ko. Pagkawanan na ko, mama. Agpagpakaasihan ka na kayo. Kaya't ko makita ti bangkay ni Rani. Uray pagbiit lang. Kaya't ko makita iti maudi akong daway. Pumanaw ka, kunak. Sakbay nga gayabak iti pulis amang papanaw ken ka ditoy. Pagpapabawiyag ti amin. Ma'am, pagkawanan na ko, man. No napukaw ti anak yung apo kanyag. Numabalin ko mga isukat ko ti biyag ko. Tapno mabiyag lang ni Rani. Kataramidag.
Naladawan ti amin. Uray anya pa'y ti araramidam. Saan mon amay subli ti biyag ti anak ko? Nagsakit, Mama. Papa. Saan na nga'y pakita kanyak ti bangkay ni Rani? Maawatam ko mati pamilya ni Rani, anak. Nasakit unay tinakamdakan ka. Si kangamin tigaputi ipupusay ni Rani. Anya ti rumbang aramidag, Mama, Papa. Agbalbaliw ka, Nan. Kapo iti aramid mo. Iso na pasamak ti kastoy. Huwag, Papa. Ikarik, agbalbaliw akon. Diyak kayat nga damanan may sagmak. Kapo iti aramid ko. Pagkawanandak ko man no nagbalina ka na sukir nga anak. Kada ito'y sigurong tidusag. Di pa nakapukaw ko iti ay-ayat ng kalalaki. Kanjak pa nakakita kan kwa na iti maudi akong daway. Mama, Papa, isagot ko kada kayo ti baleg. Maragsakan kami para kan ka, iha. Ngamin natunoy mo pa mo. Kablawan na ka, anak ko. Ay nakagraduar ka ni ti kolehiyo. Agyaman na kada kayo. Gapo iti anos yun ang papaadal kan ng bagbaga kanya. No sana gapo kada kayo. Sa anak ko maanak katurpos iti panagadal ko. Agyaman kami, mat. Tadim nga kadag iti pamagbaga, may anak ko. Ket inidya mo, nagiti bisyom. Iparabaw kung da ito'y asabong. Ito'y rabaw ti pancha ni Rani. Sinjak matan ti balon ko akandila. Ay, italaang man na masarong karak ti tanong tinobyok. Aging kahita. Makon-konsensyak pala. Gapo iti ipupusay. Rani, no sa di numantiayan mo ita. Sapay ko matamapakawan na. Pagbababaw yan, tinararamit ko iti kalabas. Agawaan nyo, tanegas lang tudon. Tina ni Rani ti sumungan. Kat anak kakaduhan na. Pumanaw ako na dagos dito eh. Ada ka matgayam dito eh. Sorry. No basta mayak ajak impakada-kada kayo, ma'am. Sige, pumanaw ako. Di ka pumanaw. Awan ti bang iparparit no sarong karam ti tanam ti anak mi. No kasta, saan da kon akagura, ma'am? Napakawanda kon. Pasensya kan. No pinakitaan da ka iti saan anasayat iti kalabas balasang ko. Bunga lang siguro ti sakit tinakami dayjay. Gapo iti biglaan nga ipupusay ti anak mi. Sapay ko bata maawatam dayta. Uwan, ma'am. Saan kayo aginora? Maawatak ti kasdyang inaramid yun. Naaklon mi ti ipupusay ti anak mi. Talaga siguro nga ijay langan ti pagpatinggaan ti biyag ti anak mi. So di ka madanagan. Sad na ka nakagura balasang ko. Agyaman ang klaunay kada kayo, ma'am. Maminsan tay lang ngagbiag, iso aditay sayangan ti panagayat ng itipat patag tayo itibiyag. Tano isudan ti mapukaw, awanan ti maramidan tayo. Alaga gayam di tan tinagimbusan di sabali man na napakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, di tao. Insurat ni Angelo. Isagsagot kada kayo ti YouTube channel Jenna Almoy te Drama. Pagyamanan tingkay panagdengag. God bless kada tayo amin. Biyag, di tao.
Naimbang nga oras mo, Linda. Umayak man. Ha? Jano? Oh, kumusta kan? Apay nga itakalaan nagpakita? Pasensya kan, Linda. At idug asalay sayon. Oh, ala. Sumrag ka. Kaya gyamanak. Kumusta di kabsat mo? Ni Florida. Damag ko na bayagan na nagsina da iti asawa na. Wan, nabayagan ang nagsinada. Kat saan mo na nakiasawa ti kapsat ko? Iso na lang, tanabayagan ang natay ni Florida. Siya? Apay, anyat din patay na. Nagsakit. Nadagsan na sakit ti kimpat kan kuana. Kat saanan ang naagasan. Manipod nagsinada iti asawa na. Ison tinangrugyan na ang nagsakit. Kastagayam. Ti anak may, kumustan? Nasaya at latati kasasaad ti anak yo. Agtrab-trabaho iti may sa kumpanya dito syudad. Kinsila titawan ti anak mo, idinatay ti kapsat ko. Iso asya kon tinang paadal kon kuana, aging ga anakalpas iti kolehiyo. Kastagayam. Iso ngay mayak. Tao may kusulnitan tinagkurangak iti anak ko. Oh, kastagayam. Kaya't ko makita ti anak ko. Ala, uraya mo, Jano. Tapat siyak apaawi den dayjay, manipod iti trabaho na. Ay, anak ko, balasang ka talagaan. Malagip na kadipay. Ha? Wala. Da kayo di amak. Ubingak pa'y idinaodi ang nakita ka. Nga malagip ko lata ti rupang. Apay nga da ka? Umay kayo kumakumastaan iti inam. Nabayag magaya mo na natay ti inam. Wala. Ngam apay nga ita ka lang agpakita. Ita tadak kelakwan. Ita taadan trabaho. Saka kundi pakita kanya. Ay, pasensya ka na nakaw. Ngam no saan ana istorya ti inamken ka ti makagapaw. Ikan na iti gundaway ko amang ibaga iti makagapaw. Didak ngamin idi kayat dagiti dadakkel ti inam para ken kuana. Iso pinagsina da kami. Nakura payak lang ngamin. Ket bak nang ti kayat da apaki asawaan ti inam. Iso manawak. Ket nagawid ak ije probinsya main. No amumla ko no kasano ti iliw ko kada kayo iday. Kaya't kayo makita. Madan asawa ti inam iti day da hundaway. Kinapudno na. Kanayon ti panagapadamami kanday di daddy idi. Tababairo mat ni Daddy Rudy. Iso anak sino ka? Kat nangasawa iti sabali ti agsyoman kanya. Edi kwan, nagsakitan ni Mami. Kat ison ti impatay na. No amukla ko kasta tinapasabak. Nagsubli ako madagos ditoy. Sige, tagi na naakpay. Nabannog hak iti trabaho. Nasapa ka ita simrek dito yung opisina, Amara. Wen, tamabadbad tripak ije balay, Grace. Ha? Apay? Simangpot kit din dyan nabayagan anak pukaw nga amak. Itatad ng trabaho sa kundi pakita kanyak. Ngam idi ubingak, uray an niniwan na lakuma, di pa'y nagpakita. Ha? Ala, rumbang lang agyaman kan agragsak ka na nagpakita kan ka. Amok tumatla akwarta na ang tihabol na kanyak nga anak na. Ay na,
No makitam kumatilangana, nagdungrit alakay. Patibado na, pisang-pisang. Uray kuma, no nagsapatos nga imay dito syudad. Saan? Tanaka tsinelas pa'y. Nagrugit pa'y matjay tsinelas na. Ala, saan anasayati kasta nga ibagbagam iti amam friend? No kasta tinakitam kan ko na, di ingatangam ko maitigamit na. Ay saan? Awan tupay na itultulong na kanyak idi agis eskwelaak. Ni Auntie Linda amin tinaggasgastos idi agad adalak. Sa itata nakalpasa kon kat adan trabaho, iso ti agnuman. Saan ang mabalin? Grace! Agawid akon, Linda. Kat agyaman ak iti panang bisita yu kanyak. Awan anyaman na, Jano. Nawaya kalata nga umay dito'y balay iti anyaman nga oras. Pasensya amon ni Mara. Gapo iti panakilangan na ka. Ang kasaritak tumanan. Bagbagaak ti kaanakak. Maawatak ni Mara. Ngamen, ado tinagkurangakan ko na. Ngam aramida ti amin nakabalak. Tapno makasubalitak ko na, Linda. Jano. Ay, umayak tumanan. Tay tuludan kayo itinatagkan prutas. Ado timulak iti probinsya. Pagyamanak mo't Jano. Ala, ano sam nga ron nga ay-aywan ni Mara? Tapat tiyag, makapanunot tumadla ang dayjay. Ne, adda kayo magaya man, Uncle Jano. Kumusta nga iti ipapanyo iti syudad? Mayat, veron ka nakan. Nasarakak ti anak kao. Iso na lang, tadyak na danon ti nana. Tanabayag gaya man na natay. Anya? Luamok lakas dyan ti napasamak. Sinapol ko kumaida-iday. Nabayag gaya man na nagsinada-iday iti nakiasawaan na. Anyan? Ay, awan mo ngamin usam yung ag-cellphone. Tapno adda ko mapangkontakan yung kadakwada, idi. Ay, dak mapilit ti bagay nga ag-cellphone. Manaktakla day ta. When ang makatulong day ta kada tayo, Uncle. Nang runan lagiin na dayo tayo. Ay, isaanin ka nakan. Uray, taag biyagak met nga uray awan cellphone. Nagaduman ng tibinuras ya prutas kan na Uncle. Anya day ta ila ko yo. Saan? Ipan ko jay sudat. Taitad ko iti kasinsin mo. Ay na, kaya't ko kumamat na makita ti anak yo. Jak mapanawan na iti babasit ng anak ko, Uncle. Malabay am. Ikuyog kuntaw nga gawid ditaw eh. Talaga? Alamang nga rotap na mamamumay mo ti kasinsin mi. Bayam. Ikuyog kuntaw. Ditaw ti imbaga ni Linda nga ayan ti opisina damara nga anak kao. Ay, dito'y gayam ti pagtrabahuan na. Ay, nagdakkel na pasdag da ito eh. Ay, agtugawak dito'y ruwar. Tadamot pagtugawan dito eh. Urayag ti ruwar ti anak kao. Taagawid akmatla no madamdama. I love him. Ano may sinasking aramidan tayong tunbigan? When nga rin, friend. Kaday tante anak kao. Mara! Apay nga ta kayo dito eh. Mangibabain kayo. Ay, adain pan ko iji balayaw aprutas kan natan. Ala, Grace, mabantan. Mabitlaan. Sino ka din ni tata? Am-am mo? Saan? Ala, mabantan. Kat sumuro takpaylakan ka ija balayo. Agpalabasak iti oras ijay, Grace. Mara, apay adi ka nagawid idi kalman. Masurunak. Imay ka din ni tatang ijaayan ti trabaho. Naimbag tajay la ang gayam ko tinakakita kan kwa na ijay. Ay, kababa inti lang nga nga imay ijay. Ha, nukasta, ibain mo ti amam, Mara. Wala,
awan mabalbalin na. Di na pala idiretso ti kayat na, dumawat iti kwarta. Anya ka kani, Mara? Saan ka pinadakkalakas ta? Iso amabalin ka di, respetuam ti amam. Uray anyat napaspasamak iti kalabas. Amam latta dayjay. Iso a respetuam. Makapaawan ganas mo't ngamin, auntie. Maulawak manan. Anay ko, ang sakit ti ulo. Anyat mapaspasamak ka na kayo, auntie. Auntie, apay ang pinanawan dakmatan. Kasano ang paitan. Friend, makipaglading at itinapasama ka ni auntie. Agyaman ako, friend. Kalati, papatay ni auntie. Gapoy ti pan nakaatake na. Diyak impagarup nga ilaylayon nanti matay. Auntie. Apay, kanyat mapaspasamak dito, Mara. Asino dahi ta nakalungon alamlamayan yaw. Ano ni Auntie Malinda? Grace, mabalin ka di. Sabtaman pala ang digitagsang puta sa nga ili, Jarwar. Ay, Wan Mara. Sige nga rin. Sobrang kayo, Natayan ni Auntie Linda. Anya, apay, anyat impatay na. Natake. Ala, ingkang tugawan. Panawanak dito yan. Oo, Mara. Anyat planong itatanatayan ni auntie. Ilakok ti balay mi. Tagsapo lang iti sabali apag nauna, Grace. Anya? Apay nga eh. Diyak kaya titag na ijay. Tagmay may saak matan. Agbalinak laan na liday, no ijay ti pag naudak. Anya? Kan tapno mailim mangak ti amak. Tapno din akong masurutan iti sadino man apapanak. Apay ang masapul nga ilang mangam kat amam dayjay. Di ka kat agyaman ta dapay ti amam anabati a kapamilyam. Natayan ti inam, nataymatin ti ikit mo. Ti amam laengen ti nabati a kapamilyam. Kayat mo ay ti agmaymay sa. Amok tumatla a kwarta laeng ti kamat ti amak kanyak, friend. Isobay pa'y amon. Kan makiasawa akon. Tapno sa anak nga agmaymay sa. Uncle, makadlawak Saan na nakas itisigod ti kinaragsak ti rupa yo? Kasla kanayon kayo mutun analiday. Kan di kay samutun mapmapan ijay syudad. Wan, tadya ko na mo ti pangsuruta kiti anak ko. Tamanipod na tayo ti ikit na. Inla ko nanti balay na. Kadyak amanop sa dino ti pagnanaadan na ita. Anya? Apay, di na imbaga kada kayo ti pagakaran na? Saan nga road? Ay, awan kontak yu kan kwa na aya, uncle. Awan, ang bayamon. Talaga siguro nga awan patag ko kan kwa na. Ha? Nga bekar-kararag ka o. Asapay la kuma. Tamay patag naktumot lati kasinsin mo. Pat-pat gakunay ni Marang anak ko. Ala, bayan nyo. Sa pulok to ti FB account na. Tasyak ti mang kontakken kwa na, uncle. Alaman nga ron palasang ko. Kitagyaman ak. Pumanaw tani ti pagababangan ta. Tagnaid tani ti balay, marahani. Agkasartabay nga muna sa tagdan na, Josh. Kat umadanimat ti kasarta. Makalawas lang ang ti urayan agkasartan. Josh. Iswabunagan tanda kiti gargarat mo di apartment mo. Ta agnaid tandi ti balay. Agasawa tamot ti mabit. Oh,
kumusta ti ada asawa na? Kastoy, naragsak, Grace. Nakasingsingpot ni Josh, anak ki asawaan. Wen nga rod, friend. Iso anagasat ka, ta nakatumpong ka iti kasken ko ana anasingpet. Naimbag ka pa'y. Nakasapol kan iti kapkap na kamalalaki. Ngamsyak ngay, awan pa'y. Ay na, dumtang tulata friend. Sanak matkiting agdardaras, friend. Tanarigat ti agdardaras udos. Sa bagay, ubing ka pa'y, angam kitama. Tama nga no agbaak ka. Ah? Katno kasta tigasat ko akit. Awatag friend. Kumusta ti pa nagpa-check up mo, Mara? Kumusta ka no ti sikog mo? Isugayam ang nagdakkel to'y si Kugko. Tagayam, singin ti agbalin nga anak ta. Anya? Ay, nagsayatan. Dua adagos ti anak ta, no kaskasa no? Wen nga rod, angam, kabaulak nga ta nga ipasngay. Kapailam, si Kapay. Ala, di ka nga rot agbambanog, wen. Aywa naman na imbag ti sikog mo. Tapno nasalon at danto nga ipasngay mo. Ay na, naglulok magdagit isingin nga nakta, Mara. Dua lalaki. Naimbag lakit din. Tanain normal ko nga ipasngay dagiti singin nga anak ta. Ay, makatanggadak ko man. Tapno makatrabaho ak man. Saan ka nga agtrabaho? Tasyaklatan ti manggad para iti panagbiag tayo. Jack, kayat ti ag full-time, mami. Kayat ko lang tati ag trabaho. Pasensya ka na. Jack maitalak iti sa bali dagiti anak ta. Sikat ni kahit ko amang taripato kadakwada. Di kay baybayan. Ipay ko amin nakasapulan nyo kadagiti anak ta. Nabayagan day ta nga uyak mo Josh. Di mo't laagim imbagan day ta. Una rin. Agim bagak to malang. Gagangay la siguro na ito Gapuiti klima. May na. Agidak pa man. Tamarik na tinakaroban ko bakit. Agsasarunumat nga ti pa nag-overtime mo. Kasano kad adi ka mabanlong ngay. Apay, kasla marigatan ka nga agangas. Saan? Ang kaslada na dagsa na banag ang nakapandag iti barokong ko. Anya? Apayan ngay. Hala, yung kasi kasundag iti anak ta, tayo turog ko bihit. Ringan anak ta yung panangan, tayo inanak lang bihit. Mara, agring ka, Mara. Apay, Josh. Malikat na nagagangis. Tulungan lang. Apayan. Mabit lang tagpatulong ha. Itaray da ka ni Joe Hospital. Josh, nakarungat gaya man ti sakit mo iti puso. Labayagan, masakit ko na ito Insartan ko tinagtumari ti agas. Tatiyan mo ko. Naimbagan ako na. Kay marumat gayam. Apay ngay, abinaybayam ti bagim. Kasano pa itan? Di ka madalagan at agimbagak pa Agbiagak pa iti ado atawan. Hello, friend. Kumusta? Itamang pa nga imawag ka? Grace, ni Josh, awanan. Ha? Awanan nga? Natayan ti asawa, Grace. Anya? Sige, sige. Umaya ka dagos dita. Bye. Awanan ti asawa, Grace. Kasano kaming kadagiti anak ko. Anyan. Nagkasangat nga agpaisong tinapagdang ti asawam. Anya nga Awanan ti mabalinan tayo, Mara.
Saan tayo at tanggal tibiyag tayo? Iso nga, aklunan tayo, tinapagtang ni Josh. Grace. Ala, no kasapulan titulong ko. At daaklaan dito ay gayam. Si dada anak at tumulong kada kayo. Agpatibkar ka kuma, para kadagiti anak mo, Mara. Noon na mayat ang mga asawa kang ka, makiasawa ka, Grace. Total, 2 taon matay na natay ni Diyos nga anak ko. Nanang? Tapno ada ka duwam amang biyag ka nagiti anak mo. Tano siya klaan. Awan lat may panamna makatulong ka. Tanay, sa anak mo apinsyonada. Kanwan gayam, ipaabang ko di kwarto yung agi ina. Naisupaya pangalaak mo, itigatang ko iti maintenance nga agas ka. Abangat di ka nakak. Ay pasensya kan. Saan kayo papapanawag? Ngamno kaya tiyaw. Ang kakasilid tayon kadagiti apo ko. Uray, na medyo nalawa mo itisilid ka. Sige. Tanoad daw ayak. Agsapulak to iti pagabangan mi, Nanang. Sikatin ang ibagay ti dayta. Iso ang makaammo ka, Mara. Nakaturugan dagiti anak ko. Basit asiled to'y inabangan mi apagyanan mi. Ngam, okay lang. May mayatan ti kastoy. Ngam ti makikwarto kami iti istrikto kan suwapang akatugangak. Manipod na tayo ti asawak. Nagbaliw matan ti pan nakilangan ti katugangak kanyak. Iso anay saysaya atin no lumasin kami. Diyak pa'y makaturog. Ag-cellphone man pa'y laang. Pangal-alak iti turog ko. Ne. Adamit gayam nag-message request kanyak. Itala ang malukatak da ito'y sino nga ta da ito'y? Hello, insan. Ni Veronda ito'y akasinsin mo. Kaanakan ni tatang mo at Jano. Kasinsin ko kano? Replyak man, tadamagak no kumustan ni tatang. Nice meeting you, kasinsin. Kastamot kan ka, kasinsin. Anak ko gayon dagiti kakaduhak. Ni tatang, ayan na ka di. Ala, umay ka. Mapantayo iti ayan na, Mara. Kailiw kon makita ti amak. Tanabayagan asaan kami anagkit-kita. Ala, mapantayon iti ayan ni tatang mo, Mara. Mabiit man laang, insan. Apay ngay akamusan tumat to'y imayan tayo. Aday tati pansyon ni tatang mo, Mara. No kasta. Uwan, Mara. Natayan na Uncle Jano. Aniya. Tatang. Apay ngaya din na kami inuray kadagiti apo ko. Kunak numasang putanda ka. Tapno makapagkitawag kuma iti pamakawan ka ni ka. Gapo iti ipagpakitak iti kalabas ka ni ka. Ngam natay ka man kaya man. Diyakon na ipakaamukan ka ti ipapatay ni Uncle. Tadi mo mat ngamin linupatan ti chat ko kan ka, Mara. No kaano pa'y anamiris ko ti pindot ko. Akayat ko tagkin daw iti pamakawan ni ti amag. Kanagdadan na kami kuman ka nagiti anak ko. Ngamawan matgaya man. Tatang
ko. Pagkawanan ako, ma.